Voina kanjir tu chu operator in C programming, arithmetic operator, increment and decrement operator, assignment operator, relational operator, logical operator. Hemite pathum hi tun video chon coverla chanchu video athui lo tuklo na masaberin arithmetic operator ni arithmetic operator te engawi arithmetic operator te chunia plus addition minus subtraction star hi multiplication nia slash hi division nia percentage hi remainder can divide nuwa a remainder azon chwana intinan pani patumi pani lo divide taila remainder chu 1 ania tiam khan tuna arithmetic hi and potila arithmetic operator A is equal to 5, B is equal to 5, C is equal to 10 and that's it. So arithmetic operator must saber ka inge kanti chuan plus minus engham mantula A is equal to tiang ini pakhat zir lela int result kita jin engma kana san longa result is equal to A plus B A hi 5 ania B hi 5 ania chanjo heta in A 5 B 5 kan tia so result of print dena print NF sum is equal to percentage di kan ti so integer kan ti to ka chuan ta hian result RES result and general in CL sum to 10 5 plus 5 to 10 ya then asing dai na so to na minus kita lang result is equal to C minus A lagutala C minus A to 10 minus 5 tilan sub PI by tiang percentage di result RES result heta hian result hi dang ta don chan chu kan update an ni result value atira chon he variable result hian 10 kha kem tela 10 hemi result hian 10 at puka ma se hemi operation minus operator kan ti che hian hemi kan ti che hian hemi value hi kan pai chu kai tai ning sala in sign in assign with dona chon of result kha dang don ni 5 so 1 $1,000 John Taplea continue result
A into B is 25, right? Printf percentage result frontier percentage D, comma result then slash umbrella local and down frontier 2 frontier 25 đó là xem là hơi lắm result is result is C may divided by A that's it panga som hi panga in consumption pakya nita print F sem percentage D and percentage here result deliver D slash N true dito som pahniya kan somi pangakan sanction pahniya chon do na reminder aumen and similar reminder result is equal to C tiang percentage sign here reminder zenan lagi variable pakada pelila antenna A B C D equal to 3 lagi tayo 3 A hi A chu pangan niya D in consensual a reminder chu true ya apang temen ko sem bang percentage D and yeah result pakai itu result to sembang pakai ini sum is so pangade pai so macam pai hantia puntir pangade pangakan puntira sema som kha panga in kan sema chuan sembang chu panga kha thumi kan sema sembang zong sem the lo lak kha chuan hi arithmetic operator mandan basically se chuan tuna increment le decrement mandan result is available now numbers minus A lagi tayo ayan print F slash N percentage D slash N slash A minus dia A value hi tira chon panga kanta ase minus A kanti kan I in decrement decrement to na hi tenje tala print original decrement HM ma solita se no
A is equal to decrement notable. A is equal to percentage so here increment value plus A plus complete so on thing I tanggal doon printf increment no A is equal to percentage D and A printf increment sigma A is equal to percentage D. So it's done. You know. Rồi là lỗi mấy slash n đây là tay ngắn slash n trong another so nó decrement mà chuan a value kha a value 5 tai a value 5 nhé kan decrement khan a value hi 4 lo ni ta 4 lan ri ma chuan increment ma khan 4 acha po matinga hi 4 ani lo chuan ta hian kan decrement na chuan kan increment le a ya original a khan a lut le chi ani chuan b lo mong tai la mi ai ya antinan b lo mong tai la ta hin b confuse lo nan b chalo ten a original value to 5 near decrement neutral 4 increment b a near change now b original value to 5 near can increment to 6 can decrement the increment to the like or some minus the decrement on minus the increment on plus ka a variable na handa to chuan an dok le chuan assign operator or some tak chu ei po hi assign operator parts pakhadan hi assign operator and if 5 fi a kan assign 5 fi b a kan assign 10 hi b a c a kan assign 3 hi d a kan assign so download and la assign main operator ai na china kon sai khan ya ai chu number ang ai b hi number ang lon ta se number ni lo pon ai assign bit thei tawa tiang hian plus and minus tu na lo ti chingra a value hi 5 ania chuan a value hi b value ni torin kan sai china amja chu a value chu d value hi lo to dan chu d zo chi lo to dan chu a equal to a assign b chuan a value to b value lo to dan and d value slash n percentage d slash n a ta se china a value to chi lo to o a value b chi lo te na chuan a value chi lo a value chi
value hi eta b value b ka chu ni d to an chuan a dik lama chuan tah hian slash a kan thema chi dipsen hemi d value lai d hi lai d value hi chi hi a an da lu te ani chuan a value kha lo in update a chi lo ni le ta ni chuan hei chu lo du to pela chuan a plus equal to d lo ni ta la hi om je chu a plus b ti nen a reng inen hin a reng a is equal to a plus b inen hin a reng a hin ang reng le ang reng lo panen chinang print a percentage slash and slash percentage a slash and not comma a plus d kan tia a 5 8 value to 8 chuan minus lo ti tai la hi om je chu ami na hin ang ran a equal to a minus b a minus b nen ang ran ha chuan lo en la chin la ai value ni ang true chuan ta hian putin na lo da ta la hi a putin na ni nen hin ang ran don chuan lo en lai la putin na 5 into 3 is 8 so 8 ani chuan to is called that so 1 divide lo ti tai la 2 ron chok man chan chu a reminder la tel lawa one zo hon chuan percentage tai la a reminder zong la 2 reminder to 5 divided by 3 reminder to 2 That is on final. Next video chuan relational operator le logical operator kan cover kan tumai